Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intaikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Daniel, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ay ayatek unay ni Freda, akaayan ayat ko. Ngem nadanon ti tiyempo, anatakwatak ti may sa abanag, saan arumbang. Bueno papagayam, intay tinggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Daniel. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Sinalbag nga aldaw daytoy. Makita ka pa'y maminsan. Ha? Tatang, nabartag kayo man na nagawid. Kanagungungot kayo. Itay da kayo pang urayan ni Nanang. Daniel, magbalin ka di at dinak pakibyangan. Makaung ungotak. Isu adinak kasarsarita. Taamangan no si ka. Ti pangipapasak iti ungot ko. Nawatam! Pasensya kayo, Tatang. O sige, agtugaw kayo. Kamapanak mga iti kanan nyo. Saanin? Saan akong amangan? Mapan kalaangan maturog. Saan ko nga imbaga nga urayan nyo ti panagawid ko? Daniel, apay akas lamasadsadot ka ita. At da ka di parikot mo? Parikot ko ni Tatang ko. Jak amunuan niya ti aramidak. Masyanak unayin iti inak. Kanayon mat ngamin ang nabartak ni tatang yun. Wen nga rod. Imbag ko man wag bartak layang. Tidakas. Kabilin namot ni Nanang. Nukas diyan na palalo ti bartak na. Hay, unay matan ti amam, Daniel. Napanunot ko nga rodin ngagsardengak pay langit ti panagadal ko. Tatulungak langan ti inak kan ti kabsat ko. Ngam sayang mat no kunam asumardang ka. Dua laangan atawan kat makaturpustan. Awan maaramidak, Edo. Jak kabalan na makitkita ti inak amarigrigatan. Gapo iti aramid ti amak. Daniel, anak. Sigurado ka kadi iti dayta desisyon mo. Wen anang, di ka matanagan. Ituloy kong tumatlang ti agadal inton makaurnungak. Tulungan kayo pay lang ita. Nang rona kini Chloe akabsat ko. Makita kat igagaid naman ti panagadal na. Ngam sayang ti panahon, anak ko. Kabailak pa'y mati makilabada. Saanin, Nanang? Saklangan ti agsapol para kada tayo. Agtrab-trabaho ng agpaiso ni Tatang. Ngam para mat itibisyo na. Ay, ala. Di mon panunutin ni tatang niyo. Ngam sana na sa hati aramidan na. Nodyak makapagtapal. Amangan no masong batak ni Tatang. Amangan no ada kwartam, Daniel. Pautangan nakman pay laeng. Bayadak tumutlaeng. Di matagtrabaho kayo, Tatang? Pautangan nak kadi, uno saan. Ibagam laeng no ada uno awan. Tapno amok. Awan kwartak, Tatang. Gaputa siyak tinangtad iti kwarta apang tuition ni Chloe. Intad ko amin kan kwa na. Kat, anya ita. Kaya't mo nga agyaman akken ka? Gapu iti kastang ay naramid mo? Sana kasta ti kahit ko asawan, Tatang. Sige. Panawan kayo, Pay. Tay nakagpasadan. Chloe, ading ko. Ato iti kwartam. Yan anay mo dayta iti makalawas, ha? Uy, agyaman manong. No saan agapukan ka? Diyak ko man na ituloy ti panagadal ko. No ni tatang laang tinamnamaag. Tinapatag. Igad mo ti agadal. Wen manong, amok tirigat mo. Tapno maipaay mo laang ti kasapulak. Agyaman ak no kasta. Malay. Aglugan kan.
Tay tulod ka ni Jay pagadalan nyo. Oh, Nanang, apay nga agsang sangit kayo. Adda ka di parikot? Daniel, anak ko. Ni tatang niyo. Adda babae na. Aniya? May itay dito ni Edo agayam mo. Iso tinakakita ka dakwada ijay ili. Iso nagpaili ak. Kat napanagnakak nga agpaiso tinda nun tigayam mo. Saan lang aruden ang makatultulong dito'y balay? Ita, agbabae pa lang. Kat, anya tinaramid yung kadakwada? Natungpak ti amayo. Timanaw di babae. Insukat na kun ni tatang yu, iti adayo nga ububingam siya. Bayan yun. Siyak ti makisarita kini tatang. Di kailang arod pakibibyanganan. Imbabaindak pailaan. Tatang, Ayan ni nanang mo. nakainom kayo manin tatang. Iso ang mabalin ka di. Maturog kayo. Kaya't ko akasarita ni nanang yu. Kunak! Tatang, anya ka di ti basol ni nanang kada kayo. Di kailang aruden makatulong iti masapsapol dito'y balay. Kasta pa'y ti pakpakita yo kada kami nga anak yo. Di naksungbatan akasta. Ha? Pudnumat tatang. Isugam nga awan apulos tiyaw awat yo kininanang. Gaputa itad yo iti babae yo. Anya klase kayo nga ama. Di nakpagsasawan akasta, Daniel. Tapnam mo. Anak kalaeng. Itaman pa'y analagip mo nga umay dito'y balay. Wen, Edo. Diyak pailangan pasada ita. Sana bale, ita lang met. Uminom taman kit di. Ay katon nabayagmat adita nagsangsango. Wen nga rod. Makumiko makami na kanayon. Isu adya akong nakapaspasyar dito'y balayo. Maawatak mat gayam. Kan maysa, di nakmat lang madanon dito'y balay mi. Taadak ijay pagadalan. Wen nga rod. Nimbag ka pa'y. Taging ga ita, kat itultuloy mo ti panagadal mo. Rumbang laang gayam. Amumot asyak laang tinamnamaan dagiti naganak mi. Ala, saan aday ta ti pagsaritaan ta? Mapantagit di gumatang iti inuman ta. Uwan gayam, iyam amok to kang kadye kayan ayat ko. At dagayaman ka yan ayat mo. Adda na, siyak pa'y ti ko nam. At damat an na ilawan an nangayat kanyak. Nimbag ka pa'y. Tada na ilawan. Ngam siyak. Aglaklakayak san abaro. Di mo ko na anday ta. Manong Edo, labasan kayo, pay. Dumagas ka pa'y. Tayam amok kang kaday to gayam ko. Inton maminsan tulangan. O sige, agan anad ka Edo. Sino day dya babae? Itala nga makita ka. Ni Freda dayjay. Apay, kurso nadam ka di? Si Kamet. Damdamagak lang nun niya tinagan na. Kurso nada adagosan. Kat mamati ak ti love at first sight. Tila sasawamat. Agab-abang ni Freda, ijay abay laang ti balay may. Agtrab-trabaho ijay asidag ti public market. No, kayat mo. Di kaduaan ka amapan makiamam mo kan kwa na. Ha? Wen, ibagam no ka tapno amok. Ada ka di gasolina na dayta tricycle. At damat tata. Ngambasit lang yan. Sa dino ka diti papanan nyo? Mapanak laang ije palengke. At dalaang timapan ko alaon. Rabiin tatang. Amang ano aginom kayo manen. Kat alaan nyo pa dito tricycle. Saan kunak tumat? Ala. Ikanak ti uray 50 pesos. Pag gasolina laang. Mabiitag laang iti papanak. Sige nga Rod. Kat no makita yun ni Chloe, ilugan yon nga agawid. Apay nga mawag ka, Edo. Hello, ayan mo ngay.
pay nga agur-uray kang ka. Ay na, pasensyakan. Inusar ni tatang ko ti tricycle. Ngumaging gaita, di pa'y nagawid. Kasta ka di. Kat ipabigat ta nga rudan ah. Wanan, pasensyakan na talaga. Ha? Da kayo matgayam? Umunag kayo? Naimbag nga oras mo, Freda. Kastamot kan ka? Kada kayo kunak kuma? Wan gayam. Isu ni Daniel. Nasingad agayam ko, manipod ubing kami. Kasta ka di? Naimbag nga oras mo, Daniel? Siyak ni Freda? Naimbag nga oras mo, Mat. Freda. Sige, agtugaw kayo ha. Mangisaganak iti meriendaan tayo. Saan lagay man napintas ni Freda? Nasingpat pa'y. Aywan Isu asay saya atem. Ang mga no isunti babae aparakan ka. Sapay ko mga ruta kasta. Wan gayam. Kadwa anak manin inton bigat ha. Wan. Talaga nga gayat ka kan ko na Ada anak mata ni ti husto nga edad. Isu ang mabalinan. Sana ya. Sa bagay. Alang rod. Awagan kan to inton bigat. Inton malpas ti klase ma. Agawid ak maten. Ang mga nur-urayan na ko ni nanang. Agyaman na kiti panahaklon mo kanyak, Freda. Gaputay ayatan ka. Kan nariknak no kasano ti kinapudnom kanyak. Iso adikan pinaguray pay. Ay na, siya akong ti karagsakan aparaswa. Gaputa sinungbatan na kon. Wan gayam. Sigurado ka kadi? Adi na kan gulguluan ti ex-boyfriend mo? Saanan? Gaputay bagakon kan kuha nga dan kaayan ayat ko. Kan may sa. Awan pa kadanagam. Gaputa awanan panagayat ko kan kuha na. Agyaman na karot no kasta, Freda. Daniel, anak ko. Kunak man no ita nga iyam amom kada kami ti kunam akaayan ayat mo. Makumikom ita. Isong enton umay alawas langan. Kasta ka day. Ibagam to nga rod kanyak tagluto ak itinaimas asidaan nga ipasango tayo kan kuana. Di ka madanagan nanang. Saan anaarte ni Freda? Ha? Freda? Kunam? Wala nang. Apay ka di? Awan. Awan anak ko. Sige, tadapay aram ida. Freda, nakasagana kan para inton bigat? Uwan, Daniel. Ngam, kasla madanagan nak. Awan ti rumbang apagdanagam. Nasingpat ni nanang. Ni tatang, medyo istrikto. Ngam okay laeng. O sige. Ngam, pangasim Di na kumapanpanawan inton adatan ton ijibalayo. Di ka di madanagan. Ikarik adi kan to pampanawan. Amom, excited ni nanang makamamokan ka? Kasta ka di? O sige, umay nakto nga rod sukunan inton bigat. Nanang, adda kamin kini Freda. Nanang! Freda. Ha? Oh, Daniel, anak. Ramon? Agam-amu kayo kini tatang? Wan. Daniel. Agam-amu da Freda kan tatang mo. Gaputa iso ti sigod akabit ni tatang mo. Anya? Freda, sika, ti kaayan ayat ni Daniel? Daniel, I'm sorry. Kastamot kan ka. Ramon, pasensya kay kuman. Anya? Kaya't yung asawan tatang. Ni Freda, ti babae yu idi. Pasensya kan, anak ko.
Jak ni namnama at ibabae ang nasarakam, kat ibabae nga inayat ko iti kalabos. Pakawanan anak ko. Jak ni namnama daytoy apagteng iti biyag ko, Mr. Lonely. Ay ayatek ni Freda. Ngem jak maaklon at ibabae nga ay ayatek. Kat isu ti makagapo, no apay anaming pinsan ang nagbaliw ti amak. Linipat ko ni Freda nga uray pay nasakit para kanyak. Daytoy man ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Daniel. Agyaman ak iti daytoy apakasaritaam, Daniel, pagayam ko. Adda dagiti ditay namnamaen a mapasamak. Nga mapasamak matgayam. Akas iti napasamak kada kayo nga agama. Adiyo ni namnama, ati babae nga inayat mo, kat iso tinagbalin at chicks ti amam. Naituding siguro akas to'y ti mapasamak, tapno maduktalan yo ti aramid ti amam. Ala, pagayam Daniel, sapay lakuma, tamasarakam ti babae at talaga aparaken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan ng impatulod. Ni pagayam Daniel, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay panang trabay na imbag nga oras kada kayo amin.